الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكون يبشمر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يقدس بالزبوز من يمكن تكون تقابفو يكانك والله يتزاسو بالإسلام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يركن يبري القرآن يوكي يدخل جانب الإسلام يشاتي هل نفسي زبان أقومنا أمونكر جامر جامني أمونكر جامتر وزيكون يركبجوك بإسلام ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نيو الله بشاتي عزيزين نفسي أريك ورك زيركا كجا جزيجيه نفسه الله يجيرني زيزافي رمونازو إلوسي الله بدوكوريرا kugira ngo twereke ubuhambare bwo Islam kuri babandi bafite gutekereza kuzima. Ubwo rero mu Islam yabyutse ari muzima bagomba kubishimira Allah by'umwihariko iyo yisanze muri fajiri iswala yananiye abanafiki mu Islam. Athqalu as-salati 'ala al-munafiqin iswala ikunze kuremerera abanafiki ni salatu al-fajr wa salatu al-isha. Ni swala bjiri fajri na al-isha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Abantu baramutse bamenya agaciro k'izi swala bazajya baza kuzisarika buri nugo baza bakamba kamba abayislam. فنسأل الله أن يتقبل منا قد تواكير الرسالة يا اللهم آمين. ثم أيها الإخوة بفرم الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به دوكم جاء سمر جاء شمر كتاب الكبائر يتوجه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله kitwigisha kikanatwereka ibyaha bikuru umuyisilamu agomba kwirinda hifadhan ala dini kugira ngo ubuyisilamu bwawe bukomeze gutungana abayisilamu. Wabillahi tawfiq. ubu turakomeje. Qala al-musannif rahimahullah umwanditsi w'igitabo Allah amugirire impuhwe yaravuze ngo babu tashyi'il fahishati fil mu'minin yani min al-kaba'ir ngo no mu byaha bikuru umuyisilamu agomba kugendera kure harimo tashyi'ul fahisha gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni fil mu'minin hagati mu bemeramana. Umuntu akaba ari we utangiza icyaha runaka agikwirakwiza anacyamamaza bainal mu'minin hagati y'abemeramana wal iyad billah. Fahadha ibyo ngibyo ni haram mu dini w'Islam. فذكر الفاحشة التي تقع من بعض الناس أو اختلاف شيء لم يقع umuntu kwihanagaza kazana ibikorwa by'urukozasoni akabyamamaza hagati mu bemeramana ndetse cyangwa se akatangira kwimura amagambo yavana hayajyana hari yagambiriye guteranya abari bibaniye neza. Ibyo ngibyo ni haram wal iyad billah. Umuyisilamu agomba kubyirinda. Wakadhalika nashru fil majalis wal ijtimaa'ati aw fi as-suhuf wa wasail al-i'lam al-fawahisha nanone no gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu binyamakuru runaka umuntu agasanga niyo muntu wa mbere utangira kuzana igikorwa cy'urukozasoni akagikwirakwiza mu bantu. Ibyo burya ni haram mu dini w'Islam. Wa huwa amrun la yajuzu kubara yuko gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni hagati mu bemeramana ni ikintu kitemeye mu dini w'Islam liwujuhin kubw'impamvu zikurikira abayislam. أولا إكامر أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأ. إكامر برجي يكوزanya igikorwa cy'urukozasoni ukagikwirakwiza mu bantu burya cyambere ubukoze uba wandagaje unatesheje agaciro nyiri kugikora. ثانيا cyakabiri wali anna hadha yab'athu ala at-tasawul fi umur al-fawahish. Icyakabiri ibyo ngibyo ubukoze uba uri kwegereza abantu no kuborohereza uburyo bwo kugwa mu bikorwa by'urukozasoni nk'ibyo ngibyo. ويجرئ الفسق على ارتكابها ndetse
bigatuma abantu bihutira kwijandika muri uwo mwanda w'ubwangizi kubera yuko nyine wabibegereje ukanabereka uburyo bikorwa ibyo bikorwa by'urukozasoni. Iyo muzabibona abayisilamu ujya kubona ukabona umuntu yapostinze kuri WhatsApp ze ibintu by'urukozasoni, abagore bambaye ubusa, hagize umwana ubireba w'umukobwa mutoya w'umwisilamukazi akigana uwo ngo wapostinze mu myambarire ya haram, kuko nyine ari wowe bimweretse ukanamwereka uburyo bikorwa, buryo ubona icyaha gikomeye cyane bavana Islam. Wakadhalika n'ibindi abantu bagenda bakora mu bikorwa by'urukozasoni, umuntu akaba ariyo muntu wa mbere ugaragaza igikorwa cy'urukozasoni mu hagati mu bemeramana, ntibari babizi, niwe wa mbere ubitangije. Ibyo ni haram mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu ala almuslimin, umuyisilamu bakagera arasabwa kubaho bishingiye uko Allah yabyerekanye abayisilamu, akanirinda icyateza umwuka mubi bayna almu'minin, mu bemeramana, no kwirinda kuzana ibikorwa by'urukozasoni. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini aya y'Islam iri kwiyama abemeramana kuzana amacakubiri no kuzana ibikorwa by'urukozasoni hagati mu bemeramana. Allah yaravuze ngo innal ladhina, mukuri babandi, yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, ngo babandi bakunda bakanishimira yuko ibikorwa by'urukozasoni byakomeza gukwirakwira hagati mu bemeramana bigakomeza kumenyekana. Qala ba'd al-mufassirin, bamwe mu bamenyi ba tafsiri baravuze kuri aya, baravuga bati aha akoresheje ijambo ngo yuhibbuna, abantu bakunda. Fa kayfa, none bimeze gute uwo bikoze noneho? Niba ubwabyo kwishimira yuko mugenzi wawe arimo arandagazwa, cyangwa se kwishimira ko igikorwa cy'urukozasoni runaka gihari muri umma, ubwabyo kubyishimira nubwo yaba atari wowe bikoze, Allah ahise gushyira muri ibi bihano tugiye kugaragaza. Fa kayfa, none bimeze gute uwo bikoze icyo gikorwa cy'urukozasoni akaba ari we wakizanye? Urumva ibyaha, yani icyaha kiri kuba n'ibihano bikikuba, sibyo Islam. Allah aravuze ngo innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, babandi bishimira bakananezerwa igihe igikorwa runaka kibi kirimo kirakwirakwira hagati mu bemeramana, ngo lahum 'adhabun alim, abantu ngabo bafite ibihano biryana bikarishye agazabaha fi dunya wal akhirah, hano kuri isi ndetse na yawmal qiyamah. Abo ni bande? Alladhina yuhibbun, babandi ubwabyo bishimira kuba igikorwa cy'urukozasoni kirimo kiratambazwa muri umma. Fa kayfa, bimeze gute noneho uwakizanye icyo gikorwa cy'urukozasoni? Fa kayfa, bimeze gute noneho kuri muhandisul fitna, ku mutekinisiye watangije iyo fitna, bimeze gute noneho? Niba ubwabyo kwishimira ko fitna n'igikorwa cy'urukozasoni cyakomeza kuguma bayna almu'minin, hagati mu bemeramana, ukabyishimira, Allah aravuze ngo abantu ngabo lahum 'adhabun alim, bafite ibihano biryana bikarishye fi dunya wal akhirah, no kuri isi no ku munsi w'ejo. Fa kayfa, none bimeze gute kuri muhandisul fitna, kuwatangije iyo fitna abayisilamu, nuwazanye ako kaduruvayo n'ibikorwa by'urukozasoni muri ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. La shakka, na gushidikanya uyu nguyu we lahu 'adhabun a'zam min haula, uyu wafite ibihano bikarishye kurenza ibyaba ngabo abayisilamu. Uwisilamu agomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, akirinda kuba uwa mbere uzanira iyi ummati Muhammad ibikorwa by'urukozasoni. Wal matlubu ala dawi dhalika, iyisabwa ku muislamu nuko falwajibu ala almuslim aliqla'u an isha'ati alfahisha fil mu'minin, umuislamu arasabwa kureka no kugendera kure gukomeza gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni hagati mu bemeramana. Wa an yastura alayhim, nuwo byagaragaye ko yaguye mu gikorwa cy'urukozasoni, sunna ni ukumusitiri igihe icyaha yaguyemo atari cyaha cyambuka kikagira ingaruka kuri sosiyete. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, uko Rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man satara musliman satarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah, uzahishira umuislamu Allah nawe azamuhishira hano kuri isi na yawmal qiyama. Umuislamu raragomba no guhishira uwo byagaragaye ko yaguye mu gikorwa cy'urukozasoni igihe
icyo cyaha yaguyemo atari cya cyaha cyiza kikambuka kikagera ku bandi ndetse no kuri sosiyete rusange. Wal aslu fil muslimi al bara, kandi n'ikindi Abayisilamu tujye twitoza umuco wo gukekerana neza Abayisilamu, gukekera umuyisilamu neza, kuko ubuyisilamu butuza ibyaha. Igihe wumvishije inkuru ku muyisilamu mugenzi wawe, la tusaddiqo, uramenye ntukayemeza ako kanya utarabona ukuri kw'iyo nkuru Abayisilamu. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah yatweretse yuko in ja'akum fasiqun, igihe cyose muzazanirwa inkuru n'umuntu w'umwononyi uzwiho nawe kugwa mu byaha, fatabayyanu yani fatathabbatu, mujye mubanza mushishoze, murebe mucunguze iyo nkuru, murebe ukuri kwayo, qabla an tahkumu ala shakhsin muayyan, mbere yuko mutangira gufatira imyanzuro umuntu runaka. Fatabayyanu yani tathabbatu, mubanze mucunguze iyo nkuru, murebe ukuri kwayo. An tusibu qauman bijahala, kuko nimutabikora uko mugahubuka, hari ubwo mwaza kwiretura uva nyuma mugasanga mwahohoteye mugenzi wanyu kubw'imyanzuro mwamufatiye kubera inkuru yo kubeshya mwazaniwe n'umuntu w'umwangizi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, bikarangira mutangiye kwicuza ku byo mwakoze kandi nta garuriro. Burya al aslu fil muslim al bara, igihe cyose cyukekera umuyisilamu neza, ucyumva inkuru runaka mbi kuri mugenzi wawe y'ibyo bamuvugaho by'urukozasoni, la tusaddiq, ntugahite ubishyira mu ngiro ngo wumve ko ariko bimeze. Banza kwanza urebe, umushakire taltamisu lahu al-udhr, kwanza banza umushakire excuse cyangwa se impamvu. Runaka se barimo baravuga ngo yateye inda, runaka dusarana gatanu ku munsi ku musigiti, bana sinibaza yuko yabikora ura muislamu ko umuyisilamu mwiza. Ubanze kwanza umushakire iki impamvu, sibyo Abayisilamu. Limadha? kuko ubuyisilamu budutegeka kudasambana. Wal aslu fil muslim madha al bara, kandi buryo umuyisilamu ubusanzwe tugomba kumukekera neza, kubera yuko Islamu yayobotse imubuza ibikorwa by'urukoza soni. Barakallahu fikum. Amma nawe kwihutira kuhita wemeza ngo ibyo wumvishe kuri mugenzi wawe ngo nuko bimeze, fahadha, ibyo ngibyo bishobora kukugwisha mu kosa rikomeye cyane. فقد قال الله جل وعلا، الله بالقرآن يرفزه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله لكبيرا باباندي بابا بالصحابة باقوي مري حادثة الإفك، مري ya nkuru yigeze gukwirakwizwa i Madina ngo Aisha yasambanye, itangijwe n'abanafiki, ko abanafiki nibo babitangije. Wabitangije walladhi tawalla kibarahu, uwaruyoboye abandi mu gukwirakwiza ibyo bihuha ariwe bitaga Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ariwe raisul munafiqin, niwe warukuriye abanafiki ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi tawalla kibarahu, ni nawe inkuru waruyihagarariye mu kwitambaza. Uyu nguyu no wose byaba yaraba nafiki babitangije, ariko hari na bamwe mu bemeramana babiguyemo, harimo ba Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu naba Mistah nabandi ngabo ngabo. Allah muri Qur'an yarababwiye ngo laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra. Urakabona abantu bacyumva inkuru nkiriya y'ibibeso y'igihuha y'urukozasoni, urakabona byibuze iyo baza kuhita bakekera neza bagenzi babo mu bemeramana b'abagabo n'abagore. Iri aya Allah ari kubwira abasahaba, natwe bo turi kumva Abayisilamu, ngo urakabona ucyumva inkuru y'urukozasoni kuri mugenzi wawe w'umwisilamu, yaba umugabo cyangwa umugore, urakabona byibuze uramutse uteye intambwe yo kumukekera neza, sibyo byaba ari byiza Abayisilamu kurenza waqalu hadha ifkum mubin. Ugahita uvuga ati wowe kada ntabwo bishoboka, oya rwose ntabwo bishoboka yuko runaka yakora amahano nkariye kubera ko ndamuzi ni umusilamu mwiza dusarana gatanu ku munsi. Ngiyo ntambwe burya gakwiye gutera ucyumva inkuru y'urukozasoni kuri mugenzi wawe w'umwemeramana. Iyi ni aya muri Qur'an, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra. Ngurakabona abantu baramutse baranzwe n'uyu muco wo gukekera bagenzi babo neza bakibumvaho inkuru y'urukozasoni,
bakihutira kwanga bakavuga bati no ibyo ngibyo oya runaka ndamuzi ntabwo ntekereza ko ari we wabakoze ibyo ngibyo turabicunguza turebe koko ariko sinibaza yuko akakanya leta byemeza ko runaka ari we wakoze igikorwa runaka waqalu hadha ifkum mubin ukavuga ati oya iki ni kinyoma rwose cyambaye ubusa ntabwo nabikekera runaka ko yabikora iyi niyo ntambwe ya mbere Islam amma nawo mujarrad sama' kumva gusa ngo runaka ngo nguziko ngo sigare nawe yanywa inzoga kandi asari gatanu ku munsi awalan mbere na mbere wowe kwanza banza ureke buretse sino Islam fa hada huwa alwajib ibintu byo bikwiye ku Islam kuri mugenzi we amma naho gufata ya mbere mu byo umvishije utaramenya no kuri kwabyo ugatangira kubitambaza runaka gucya na gucya fa hada laysa min alislam bi shay ibi ntabwo biri mu dini w'Islam nta nubwo bikwiye kuranga umwemeramana wala'allana naktafi bihadha alqadar katugarukira hangaha والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته